ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। शुक्रिया।